Hadirin ka jingkot ya keran menteri ka tanat puli puthi ubalak man rumbui yakinong hikai contractual menta kasing ka hinyau terik ubenai risau ar hajar ar poar kala pulom ka jing ekran namar baka sorkar kamla ban penurlong ya ka jing dawa yakinong hikai man thung kam yang yaki habakran shikilat pathai khubor unong yalam kinong hikai contractual ubabu birbor yang tem ulay thu uba ka jing ekran jangki bad menteri ka puli puthi kam saiso Jongka celah berkuai ke berenang kai kepada berom ke bangilah dan baru sikata jelas nuk dilang jongpi adu mentah lekepat ya pi tapi mendai beri seorang ayai mendai beri kicing jauh mat namar kini kicing ya nanti jong yang nesla putai teh nam kuah banong andai ngan siap tu aku perlu kai ke banai kami ni kisan mun ila sim hantai kata kalong ba ngadu menta min sedang no ka fas antu dat hamne hagajaka mencur perangai kai mencur yang bangin song chat kan atu daya bang ni mencur to tang katang ala banong aku lesion lakan pat iki pawan ai men sim yang ni hagani kapor snoba dan kita pun kisah balang dekat beberapa kita bawa naik mesin yang ini ngimdan ai benai dan mesin keliang ini ani to boleh kicing sun dan kapat pi pun kerku ya pi nanta ki paipa ki kmi ki pa ki jongal ki pador kat pat nga ni kapor nai ko boleh ya pi kicing dan kat ki jong pi ta jaga baburom soba bapin lai jaga basuk pasai nang ni wat amle ai ke basniu yakim nang salang nang namar bagi don hangne haka yeng ke badan burom jong ke jela ke jumi jan lada phila le ke basniu ngalong ubasmo sitam kinai ke kontrak kidai ke basmo sitam na pleng baro semua kinai yalam sim ke jikle bapin yalam lang benai phai cha yeng hoi wat langim yo ban khai yo jing yo so cha jing job hari ngi skam bau play kan minoi yang ini kata kadai ke bau play ular hableng jongi nak kalian jonga amdan sibun kipti kulai sibun jaga jingawan ai mesin ke jongpi sibun ai mantatek gimton ai mesin kalian ya pi tang kini kitin kulai sibun